A pošto je ovo predavanje naslovljeno Sveti Vasilije Ostroški, slavu milost u službi Svete Trojice, samo ću kratko da posjetim ko je on. Mada vi već ste sigurno čuli i znate. On je jedan momak, dijete jedno koje se rodilo u Popovom polju, muško dijete, Stojan, koje se rodilo u Popovom polju pored Trebinja. I odmah od malih nogu otišao u manastir da se tamo uči i da tamo uči škole i da tamo pomaže u tom manastiru i tako da. I šta god se pred njim otvaralo kao tema, on je prihvatao. I nije pitao, a što nisam rođen u Americi? A što nemam para? A što nisam plav nego crn? A što nisam, što nemamo više imanja nego što imamo i tako. Nego radio to što je pred njim. A rodio se u mnogo teškom vremenu. Znate kad se rodio Sveti Vasilije slavu milost? 20 godina pošto su Turci spalili mošti Svetoga Save. Kad su spaljene mošti Svetog Save, mislim da nije bilo tužnijeg događaja u istoriji našeg naroda. Mošti našeg prvog arhijepiskopa, svetitelja, Sinan Paša odnio na Vračar i spalio. I izgledalo je da je najveća svetinja oskrnavljena i da više nemamo ništa. I tada kad izgleda da nema ništa, to se opet Bog samo izmiče. Da nas pusti da vidi kakvi smo. I odmah je donio zamjenu. Pravu. Pravi nasljednik Svetoga Save je Sveti Vasilije Ostroški slavu. On se rodio pošto su mošti Svetog Save spaljeni. Rodio, živio u manastiru, vaspitavao se crkveno, postao monah. A ovdje je bilo dosta problema u to vrijeme. Ne samo Turci, nego i neka, da kažem, mletačka propaganda koja je tražila da se ova sirotinja pokatoliči, da na silu primi katoličku vjeru. Onda naše interne ovdje svađe, da sad ne pominjem imena nekih ljudi iz ovog kraja koji su mu pravili strašne probleme, baš najbliži ovdje ljudi su pravili velike probleme Svetom Vasiliju, otežavali mu da živi, da se kreće ovdje, oko crkvene imovine. Pa je onda on pošao na Kosovo kod patrijarha srpskog u Pećku patrijaršiju Pajsija Janjevca. Pa ga je patrijarh Pajsije poslao na Svetu Goru, da se tamo moli Bogu. Ali se opet vratio u ovaj kraj da služi ovom narodu i patrijarh ga je rukopoložio za episkopa Hercegovačkog. Episkop Hercegovački. U ono vrijeme, danas bit pop, pogledajte kakav imam fini krst, što mi je poklonio vladika Jonikije prije neki dan. Imam mantiju, držim predavanje, imam mikrofon. Predajem u bogosloviji. Imam kola, kuću. Vladika ima još bolja kola. Ima puno čtečeva, đakona oko sebe. Danas to malo izgleda kao, i hvala Bogu, tako i treba. Mi sveštenika znamo da vrši posebnu službu, da nije isto biti pop i neka druga služba, mada liči. Ali sveštenička služba, uzvišeni narod, hoće sveštenika malo da uzdigne. Popova kuće uvijek, ako nije najbolja, onda je makar na malo visočije mjesto u selu ili na nekom uglednom mjestu u selu i tako dalje. Ako nemaju da mu daju para, onda mu seljani makar nacijepaju drva i donesu mu sira i krtole da ima, da ne gladuje pop. Dakle, ljudi su svjesni da je to neka uzvišena služba. Ali tada, kad je Sveti Vasilije Ostroški slavu milost bio vladika, to je tada, bit vladika tada značilo je svaki čas će glava da ti leti ili od Turaka ili od Mletaka. Ili od domaćih. Imamo mi, to vrijeme ne prestaje. Uvijek ima neki domaći koji se osili pa misli da može da dovodi u red i svece i Boga. Uvijek ima to tako. To je vazda bilo i bit će i tako je to sad i u ovom momentu. Dakle, hoću da kažem, Sveti Vasilije potpuno se predao u službu svome narodu. Nije ništa tražio za sebe. Pogledajte kakvi su ovo episkopski dvori. Ovaj kamen i kamen i kamen. Ništa ovdje nema. Od materijalnih dobara. Ali je zato Bog blizu.
I narod ovdje dolazi, ovdje ne treba pisati pozivnice da dođe ovaj narod. Svake nedelje ovako, subote i nedelje. Narod dolazi jer se zna da je Bog ovdje bliže, Bog je svuda. Na svakom dijelu planete zemlje je Bog prisutan. Ali ovdje ljudi osjećaju da je naročito, zato što se Sveti Vasilije s Bogom družio čista srca i potpuno predano. I toliko je on pokrenuo tu službu Bogu i drugima, da ga ni smrt nije zaustavila. To je sad ono što je interesantno. Svi mi imamo neku priču, rodio se tada, živio tada, postao predsjednik, napisao toliko knjiga, dobio Nobelovu nagradu, ne znam nija, i umro, kraj priče. Svi velikani, velike vojskovođe, veliki političari, tako dalje, kad piše umro, više o njemu nema priče. A Sveti Vasilij nije umro. Upokojio se i nastavio da živi. Ajde, neka neko proba da kaže Sveti Vasilij Ostroški je mrtav. Ne ide. Ne može to da se kaže. Može da se kaže, ali očigledno laže. Taj ko kaže, to laže. Sveti Petar Cetinski je mrtav. Ne može. Jer ih je Bog pokazao da nisu mrtvi, nego da su živi. On kao da spava u onom životu. Vidjeli ste. Ne moram da vam ja pričam. Spava, ali ni ne spava. Nego stalno ide, evo ovih 7 dana sam čuo ovdje. Javio mi se u snu neki sjedi starac i rekao mi da dođem. Javio mi se neki čovjek obučen u crno i rekao mi uradi to i to. Javio mi se, znači ide, javlja se u snu, najavi, opominje na onoj krivini kod Donjeg Manastira, na Bogetiće, javlja se, za dlaku sam, kaže, izbjegao udara, malo nisam pao u onu rupu, za ovo, za ono. Svaki od nas bi mogao da ispriča po jednu malu priču o Svetom Vasiliju. Koliko on nestaje. Imat ćete dobar primjer da vidite šta je suprotno toga. Mi ćemo ovdje da ispovjedamo još jedno 2-3 sata i da puštamo i onda zatvaramo. Nema više. To smo mi popovi, ograničeni ljudi, grešni sveštenici koji ne mogu da izdrže dalje od 9, 9,5, nema više pristupanja, pa ćemo ujutro opet da se vidimo. A Sveti Vasilije ne spava. Sad nije on, vjerujte mi, nikakav Superman, Bože mi oprosti, ni vanzemaljac. On je samo čovjek koji se toliko natopio Božje milosti da više nema u njemu onih prirodnih zakona koji bi ga ograničavali da stane, da je umoran, da zaspe. Ima ona pjesma Ljubomira Simovića o Svetom Savi, jesi li se umorio sveče? Dobro pitanje, jer svetac se ne umara. Svetac nestaje. Pop će da te sluša na ispovijesti 5 minuta, 10, 15 i više. Nema, ajde, brzo, ide sljedeći, veliki je red, gužva i tako dalje. Vidjeli ste to već? Ovaj što vam priča, to vam je pokazao večeras. To smo mi, ali se nadamo svi da služeći Bogu da ćemo doseći makar mrvicu onoga što je dosegao Sveti Vasilij, koji sada stiže svuda.